seppo wonnogo ñande alkamisa 8 lewru juin toon to place de l'Obélisque ngam hollirde mette mum e décision mo conseil constitutionnel ƴettino o e kadi yoga e golle gouvernement o e président de la république Cheikh Abdou Bara Dolly mo bokko gis ina wayno o ƴetti konnguli cofɗi o fawi ɗum e on mo gandanɗa hoorema woni président de la république Macky Sall taw noon koye dow yeeso Khalifa Sall yeeso Barthélémy Dias e yeeso Ousmane Sonko caggal ɗiɗon kongi noon o mo gandanɗa hoorema ko kañum woni commissaire Ali Kandé mo cybercriminalité neli to nokku makko dadiɓe ɗum noon ɓe nawimo toon to direction générale de la police ɗo e nder saaha o woni koye juuɗe police ɗum noon kettoɗe kongi ɗi o haali o wi ko so tawi président to tirewɓe ɓe audience so tawi ɓe ngari o wonata tan koye wujjude guite wona tan guyka ɗo banggue koppareje kono hay wujjide guite nde omo foti ɗaccude ɗum ne tawno eɗen gandi uddat leydi ndi ɗum noon o wi wonde kono udda leydi ndi ɗum président ne foti ɗum wawde renade ɗum noon ko yidde wiide tan so tawi président hokki audience rewɓe ngari toon wonko sekkodirta e mumen ko wona tan haala ɗum noon ko konnguli makko wona kongilam min ɗum noon ko ɗum tagui ha joni laamu fawdemo ko jungo kanko Cheikh Abdou Bara Dolly kettoɗen konnguli ɗi e ɗemgal olof. xam nga dafa daw moom tàppet la ndax xam nga Aïda sax daa baax mais Aïda daa am loo fàtte wax xam nga Macky Sall sàcc la lépp waaye sàcc suuf gi na da ko fàtte am na suuf koo xam ne sàcc moom ci bureau jigéen gu mu recevoir bureau suuf sàcc suuf lay def sàcc suuf sàcc suuf kon loolu ñun xam nañ si dara na bàyyi sàcc suuf gi ci biir bureau na ko bàyyi ndax sàcc suuf day réew mi moo tax réew mi mënut a avancer